Ndugamano igi ugai wa Kigina gatagati ga thirikari nene na kanju ya magavana ironeka kwihiriria muthenya thutha wa ungi. Guku miahu yothe iria ikuruhanitio hari kugeria gwetha kihonia kia ndugamano ino ithiite na mbere kunyitia mirugamo yao ngurani. 425 is good. We can give it to you, but we don't have it. 407 is even better, but we don't have it. We only have 380. So, if you want to hang us, we are helpless. If you want to remove our trousers and whip us on the buttock, go ahead. We don't have the money. Akiaria hindi ya kuhinga kigomano kia maseneta kiria kirathiaga na mbere kaunti-ini ya Mombasa, Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ugite thirikari ndiri na kigina gia kwongerera kanju ya magavana toria makoretwo makiendekithia. Kuona thirikari ndiri irahota gukinyaniria ungani wa kigina gia kumihotithia gutabania Nyongerera ino. We are having problems giving them the disbursements every month. We are 3 months behind. So we are asking them, if what was in the budget, 370, we have been unable to give you. If we give you 425, it will just be a lie. Magavana marendekithia kigina kia makaunti kwongererwo nginya ciringi mbirioni 425 kuuma kia ihinda riri kia muigana wa ciringi mbirioni 370. Riri kamiti ya kunyabara ugai wa kigina ciari irendekithia muigana wa ciringi mbirioni 407. Nayo thirikari nene ikendekithia kurekereria kigina kia muigana wa ciringi mbirioni 380. Guku Rigathi akihinyiriria maundu mangicenjia hari ungania wa kigina ni magaikara thi na magavana ya kumurika undu uyu weru. If we succeed in increasing revenue from 2.2 billion to 2.2 trillion to 3 trillion, it is public information. We'll just sit again with the calculators, and all our phones have calculators. We just make sure you put a new battery so that you get the right numbers. Then we sit down again and calculate, and we'll give you your percentage. But right now, this is a figure, is what we have. Take a calculator and see what you can get. It is that simple. Mĩario ĩno arekereirie hĩndĩ ya kũhingia kĩgomano kĩa maseneta kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Mombasa, kũrĩa mathingatĩte gũkorwo na ũgĩ na ũmenyo wa gũtuithania ndũgamano ĩno ĩngĩgakinyio mbere yao, makĩria kuona thirikari ndĩkoretwo ĩgĩka wega kumana na kĩhĩri kĩa ngombo iria ĩkoretwo ĩkĩrĩha. The matter comes before you. Apply your discretion. Kindly take into consideration the state of the economy. Take into consideration the revenue levels and our obligations in public debt, in salaries, and all that surrounds finances, and make a fair decision that is implementable and that will be beneficial to the people of Kenya. Thengia wa Rigathi ni ahinyiririe ati thirikari ni ihotorete kurutithania wira na magavana othe niguo kuhe hinya utamburukia wa mahinya, makiria niguo kugacirithia ukinyaniria wa tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere kuri muingi. Ngirivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.